Positibo yung DOTR na mayari ang proseso ng right-of-way acquisition ng North-South Commuter Railway o NSCR North Segment king mid-part ng 2026. Ay ni-report. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na maragul ing meging progreso king right-of-way o row acquisition ning North-South Commuter Railway o NSCR North Segment kay bat alinis reng ana mamani munang lugal manibat Kalumpit, Bulacan hanggang Clark, Pampanga. Agpangkang Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, iti metong yang maragula takbang bang apabilis ing konstruksyon ning proyekto. Ang makatuki king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pabilisan ing raw acquisition para kareng mani munang infrastruktura. Kabilang kareng bayong asalese king raw site, Rengabon king Clark International Airport, SM Clark, Barangay Pulongbulu king Angeles City, Barangay Santo Niño king San Fernando, Barangay San Vicente king Apalit at Barangay Iba Este king Kalumpit. Nagpasalamat siya naman ni Lopez kareng LGU ning Angeles City, Mabalacat City, San Fernando, Apalit, Minalin, Santo Tomas, Kalumpit at Malolos, pati na kareng provincial government ng Pampanga at Bulacan king karelang balaw sa suporta. Malapit na yung mayari ing konstruksyon ng Malolos Station kabang target ng DOTR na akumpleto ing mabilugar raw acquisition para king northern section ng Malolos Clark king mid na ning 2026. Samantala, ang makatakda ni mang mayari king December 2025 ing Siama Station king southern section ng NSCR kabilang in Binyan, Cabuyao, Santa Rosa, EDSA, Sucat, Muntinlupa, FTI, Blumentritt at Santa Rita. King salukuyan, 98% na lang mayari reng utility relocation para king southern segment at Banlik Depot ning proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.